Mebel Sakete. Mebel Sakte. And you know free by Ashama. One urban do Robert Portufe Ashama. There you go. I know the Auntie Mabel, it is saying, Yamiado. Your Bible crew and be focused ya Casapreco. Shana be body and across open. Pacho me per Bible. Coyason. Pacho me call praise me. Sir, Pacho. you who knew a cheat. That counts. Mammy, praise be cool be now. Me was singing band. Singing band. Pacho. Singing band na oh. Pacho. Apart from na your cousin who anyway chamoji so saying council. Pacho, Diani me say no more. Madam, who was already say? Oh, me, mammy, omo womb na me starting. It will quite already say. Oh, my funny said 30 years actually. It would as okay. Pacho. Baby, I'll call. Pacho. Would the street minister friend say? Pacho. Pacho, your friend is Tometi. Tometi. Pacho. Ain't baby, I'm more congregation now, woman. I shall my honor friend saying, Abia, ye have me sumo Trinity. Praise be, oh, praise be, na dear, praise be. Pacho, Maranatha, me call Libano. Okay, you. Then Chiana, dear, and so, sir, I am more solia, cocoa. Why? Assemble now, the number. Pacho, many Roberts never. More say. To say I or Pacho. Why are Wadi? Wako Boko. You, Yanka say. Timini no war 7 years ni. Mini biano si yen into onu kwaya no woman or call Grover. Into kwaya no woman into omu who say or new baby warner on him. Moba Ginata Pacho. Inti ya gusu sana ya yi 4 no na meka chense side one meet me ye bi. Hey. Na abortion Tuesday. Onu se onu na sole akọ no. So mu so oni oba anyama ye betu no. Pacho. Eti condom so ompe. Opesisimu dapeti konwi. Niti no obabu agum na emu ba akose no. E na oni di yi sen. 4. Pacho. Hospital. Pacho omo asori na ebi mu wo hospital nti ya no afro mu na omo ma na edro no. Hey. Yanko heavy yen ti asi o. Heavy. Wonu afra na sole. SOMPA FM. Sole ba. Pacho ebi mu ye adwuma wo hospital no. Asole no wo hospital global. Debi hospital no wo oni omu na ekọ asori but omu ye adwuma wo hospital no. Eti no afra na ka chen so de asi ni. Eti mam ye duro. Pacho. No de abrew. Pacho. Asori ba da na wo yesa. Ogumani mu ase. Basre. Presby ni pa na wo yesa. Bebrebe. Omo lusu ne. E de na ye lusu. Anye presby for na Ade lusu ba. kraba- Maladi we ene presby for da for mo die ya. Nan for nail. Hey! Eti no oje aduro ni brewa. Maami peja utime. Na wano. Pacho. Na say. Pacho. Na say. Pacho. Na say. 4. Twaswe. Pacho inti ni eto su 4 no. Enu Ya grace wo jale wate. Ya grace wo jale wate. Wo jale. We ne ya na bubo mu duku no mata no. Yi ade design go for. Assembly si form no de tia mo to ayeba. Wa yi na fe pa o. No design no e good. Na de onu no akotu agu. Presby so for na akotu anyize. Okay. Is it over lusu 4? Olusu kura. Enye de kura ban TV da ni ti. Oba bakasa. inti ni eto su 4 no enu mi yi ye na mi breye. Inti mi breye no mi da na ma hu se mi su da se omo ye 2 boys na omo be gira mi nan ase na omo hwe mi. Inti mi kan ye no. Tafo. Pacho. Inti mi kan ye no no on informed say wa ko titi edro abrem se mi fa haban brem se mi fa ndware
na me di dware ye nti fiti o ma hu sa de no bio enche bia na weni me kita baby na nyi senisa baba nti e ba na me sisa adwuma no de metimi ye bio nti me wu sesi a me ni ma akota na me ko boa ma nti metimi ye bio na o ka jem se onu wasu da se mi nyimi ye no mabubu egu ho nti se sa de yan yi na me si en de en we de en ma ada o yira na me hu no o ka jem se o ma 2 but oni ni o mo ajai ba e kire na me ba hu sa akola no mu ye 4 but na ye 3 but twins wo na ye 4 nti sa na me ka jen se sa adwuma de me nyi nti enu de nya obeya bia me nyi nti o se okope dan ama me na me free ni fie na me ka jen se enya ade a ma free ene ni o kyena nti o force me sa na me ni madam for bi koye plan se dan wo mo fie no nti on di sa dan no ma me nti o di 20 minutes ko ma mo so ba ko so ama mo nti o di koye na me so mi ko giska no na me di ko fie ya ba dwuma o enya se gitu o ma le di na me so mi ko giska no nti mi ko giska no na me di ko to madam for bi wo nti enu mi wo fie na oba enu last year 31st no mi wo fie na oba enu o ka tim se dan na mi ko hu ye no na o di 20 minutes ko mo mo o ko ho nti mi bla na oni o mo akokan na mi nsisa mi nyama no ko na mi ka tim se mi ni lole fe na o ka tim se onu so anati afri Lebanon no aba katama so nti mi so mi nati embra na mi si yo mati nti o ko na mi kama mo adwi se enya ade a meko nti mi wo sa na o ka tim se mi si mi yinyi se no ende enya onu she na kwan na mi mefa so ahwe anyi se no onu de enfa ne ho mi fi sa agro apani apa na osisa ne nyama na o ko ye efri dem hoja nti mi so mi gusu na mi wo de mi wo fie no nti mi e kire na mi ka chense se wo si wo hwe anyi se no wasi chi mai o porch mi ba na mi be bo na yesi singing room yesa aka ho nti esa sa de fa mi sika no ma mi na o ka tim se oni sika bia na obe ma mi na mi si se sa de en de kwan na mi so mefa so meji mi sika no nti mi ni ko ye ho no mu police for no ho na mo frɛ no oba e no na o si enyi se no enye ni dia na police for no aka chense se o si enye wo dia and ma ye hu evidence and o see enu de oni evidence bia na kai woni phone ni suba ni phone ni say ye nti oni evidence bia na obeya and police na aka chen say sa de on hwe nyinsen no na se nyame adu na nyame aswa me awie na ye nkoye test na obi ahu se eye ni dia na enye ni dia obi na anu na o see so obehwe me onu de onye adwuma nti 10 cedi na obema me a week and our police nika chense 10 cedi nu obedidi patron obedidi o mo atem wo ho no ana na o mo buefu na o mo didi na atem na o mo ma me letter se me fa koma wadwofo no enu sumi di ko enu wa ma ko sa wa ma nti me hwe enu na me pam ade but me wo container na o ka tim se yan yi container no so ba fie yan yi container ni ba fie no e wo se yan siesie container na asa na me start ye adwuma na nyi se ni ba nti ama ya enya container no nti akoye se ama enya adwuma bia nti mewa akosi nyama ama amafo asana omo ma mi sika na medidi eni nyina ma ka hwe mi ti fie no e kire de o abeji sisa mi nyama free bedroom no aba ho ni su na o lucky ho bedroom no no a lucky edware ho se me dware jise mi di pantu aboti na mi di tuma na mi di peg aso ituma no mu asana me dware ni nyamu sa for 9 months etro o ka kire ni omo rent dan se omo nnim na wo come in odi omo di mi ko hospital obe hu ade obe ye omo man kan hwi na de wabu o ma me we mi ma mi wa nya stroke ti o de oni anwoden iti man kasa ni nyina mi ni nem sa because mi ma mi wo ye 3 mi ko na mi oba mi ni ani mu ye ben ma ya wo yo baba ko na wo yesi tunyin sen na wo tu se ko hwe katafo se potofi Robert potofi oi se ko hwe ni tini ne sho abebre ba se ana ni egu ni tracing ne sho abebre pe se kwanya akopaya se sa Nini namu na mi gusu wo fie no echire ye da ho awmachi be 3 something and a light ni ko off
na no ese onu na esuma enso mo be yi light no wo po ni hu nti office a oyi enu so meko na me su mi da so wo sun nu na me wo fie nu na me ni me ba me akasa ma wo ba ko ti akwara no 10 years nti me ni onu na eda den nti awo kama na jo Monday 9 o'clock na me di die adi tie na me jara akwara no so onko school nti emi say baby ni ba nti me ko me ji bibia edro wo obi ho nti me ko ho haba na akwara ni so ni me be ko na me si onko school nti me ko na mam ni say eya awo na me si yo na okay no odi mechi ba fie se me be sisa me nyama na me ka kire nse o me yant wa shama na onu oni phone nti onko nti ba ko ka kire no na ya ba na mam ni pese obedi me awo wo fie because me ni scan na me be to hospital be nti mam ni ko ye no mo de mon kwa to chache o mam ni ko ye no e ya me call prayers na me sa dware na me call prayers awona ka nyina mu nyina ya ntle mu no na me call prayers no nti e bo 12 o'clock no na me ka kire madafo bi say BBC na eye mi na okaka kire osofo man nti moreover masisa me niama no so e ko tu ho no na ma me ka kire mi say me ko nti de be si bia na me from nti na me ko hospital no wo health center ba wo ka me no me ko pepefo no wo hospital bi wo omo friend Yakobo e wo baby a me ko prayers no na me na ti ko e na nya me adum na me di wo me ba no me wo akora no ye ba no e kire o ka kire me se me fifie no o de acid ba gu mi so enu so man kasa ma ko report na police for no free no nti o ba me ni ma se no o ka kire o mo na mo gi ni 850 na mo sa jai no na o ko e ti mi won sa sa no me ni ska bio na me di be didi because na me papa nya omo wo mu 3 nti kitwa no wo outside nti onu na ya oboa me na oka jem se esi a nyame adu na ma wo awie na ma mfa asem no ko ba bia enu de onu so all mani me bio na me si yo na papa bi wo ho no onu so ye me krom ni na me di asem no ko ni ho nti o ba enu no me ka kira papa ni se esi a nyame adu ma wo ma fa me ho afa me ba nti me pese ye nko ye di test no na obi ahu anokwa na wo mu no o si onu oni ska na o di test no nti hospital be no e ya ahi na onu betua na so onya ska asana obeye test no na me si 15 million no na o mu di buy no abesi ene ebi ama wan be hwe akwa se meto bibia makwa di se makosi nyama ama obi na o mu ama miska ana ye be didi di se makosi nyama asana ye be timi didi nti na meni madafo bi bo ho akomo na me si me quiet na enu na ya mita hwe na madafo no ka chem se o hwe program we say nti e fine ti mi be hwe woni phone so nti mi be hwe na me yi no ma na me di frɛ ti me na ti ni se wo akra na nya sen ba cho 6 months se unyim ye ni nyina wo SOMPA FM ka bi amada 3 times spend or sending 1.50 cedis ama sister na wo ye adwuma ba cho an wo ye di adwuma electrician e je se ni problem ni sen o so nhwa akra no o si enye ni dia nti si a mi so mi di ba mi pese ye test DNA ba cho an mo friend my ye ya be boa ni aye DNA no on de oni ska ye be fa ho ka ni aye enye ne ba ha nko ye ne ba ha nhwe ne ba period ye be fa DNA no ho ka avidi tuemu asole ba hello Hello. Mr. Robert. Hello, Robert. Yes, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Net say Yo, ma. Yo, you from me. So for mami adazo ami wo Kumase SOMPA TV. Wouldn't lady be a friend who maybe sakte. Wasi akwada aba montem. Wasi akwada ne nya wo dia. Eti wo ba na agire opese o ye DNA. Na ye pese ye boa wo. Ni ye DNA because wasi uni sika. Eno anti ne ebusa sa wo be DNA na. Hello? Yes, ma'am. Me kasa wo ho.
Emmanuel na wonka hwe me se wo yere ne se akola na ma wo no wo se akoda no nya wo ba ade enso ebe me yehu se akola no ye wo ba e DNA wo se wo se DNA no ni sika na me se me amatua ye koye DNA no na nya wo ba wo kwa wo ba bi eye wo ba emra bi wo ho a ne ato aso eti anu anti ne ye frɛ wo Wone bibi. mitie Bisamsi den na wakachire me. o se Bisamsi den na wakachire me. maame o se ni sa se ade no wakachire wo yentemu a. Asamusi wo yentemu wakachire me si. Wo ko boy ho, wo mako. Wo boy ho wo ma usika. Na me wa besto wo ma me masa. Any means aba wo si me ma yi so. o se okache so okwa ne boy ho Robert Sana wakachire me. so okwa ne boy ho da ben Bisane. maame edi asem na okache no so ko boy ho man kan sem bia achro man kan sem bia achro na man kan sem bia usimi Mama yi usimi yi ena me simi yi ena o system mi yi de en de akola no enya wo dia ena se si a me di ba se yen test no obi ehu anokore na wom no Robert where the simple was so say woni ne ye abortion for say wa sorry a wo global wo ye quarista eti ye hu se nye ne ho ade a ye be yi watade ena o ma ne ye abortion for the toso 5 no so wonye ena ensa nye 6 to 7 biom. o say ensa nye 6 to 7. ensa nye 6 to 7 say Ensa nye 6 to 7. En me my abortion. Mama, she me onu ne ho onu nkasa ne ho mo bisa ne wo yo ba bisa no yiye se ne a wo kan eyampa na be pa cha Robert me ba me ka bebe ncho. Mama Robert ni hu ga wo enu no wo kwan hu wo gota ho ni nkwa na me gu fie ni mako fa wo se da yentra se egia onu kwan po manfa no na face o pamo ade o ene nso afa na ade ni nyina ko ene ya danfo ba ko aka kire me ni ya tisa na ade abetu mi ko o wo mi on o ye different thing all together ene nyi sa ba o si nyi na mai shemo kunche o nyi se ene nti na wudi mi fa kwa boni so mi wa to mi bidia o dem ni nyina sa mama I have nothing to say to do. Me, I'm the bed. Uncountable times. Robert, me say, Mama, oh, me, I didn't have that this thing. Do more than 10 times. Police if one one bam. What to me them in na? Say I would me alcohol. And then me mahaya me. You Mama. I don't want to talk about it again. And you have to. Because say ye hunu nukure wom say woni obate na so one won enyam na wo wakoma mu no woni ne na enyam de betwa so ye DNA enyam so na wo betua me na me tua enti wo ha ne say Mama honestly that this in the 6 years me home family me nya de nya bi dia wan sha wo be free asama abakuma se court me debe wo be free asama wo be ba court okumase o enya omulo musi atemu wo court wa ha one family ko yo eni e obeko dia wo ye nyina chese akola no ye wo ba eti usuro wan me debe dia wo kan nyina chese akola no ye wo ba eti so ba no ye wo bone a akola no de o ye innocent moment se family ye wo ba ana wo brother na obi kan se bo kire wa wo be fan ni ena me say gina wona me musa maame e da na uton ne dem ne ma wan hwe me enti me hia bibia wa akola ne ho na me ni bie na me sum aftam na maton na ne se ne wo so ne wasum ade ane de na uton e bajo TV pen na me ton e TV pen na uton bajo an ene de enu pe Robert o si TV nkwa na uton e de ba biem na waton hello wakate no
na wo ne oba nyinsen na wo hwe ne de a say ne ono so obeton ho ne ma. Hello Robert o si TV nko an oton ye no kure. Mama me electrician. Okay. Obia Mamesika 86 million. Receipt no me met me atwan ma send you this year. What town woman nya or the miracle why do still different places. Ahoma da wo be adwuma ni nyina waton. Waton mama met me send you. Waton me the money nyina. Cylinder maybe aduane mi kuku intensities waton ni nyina. Then I also can ahoma bia ni dem ma ahoma bia ni dem anokware na ewo ahoma bia ni dem ma ahoma bia ni dem TV no pe na mi tamu ye ahoma bia ni dem mama Robert mitie share me nyamisi yanka nokware oto me why me wo receipt ni sesi me need be dia o me wo me dem sesi metini asend you. Secondly, TV amaton TV kesiye wafa o si onyenu na apa me decoder me dem adie bia mommy waton ni na wasisa ni nya o ma bisa no wa do several times was one pa ye ko onwa ni promo ni ba ko ansa wa ko kan wo si TV no pe wa pa no wanko receipt ni kita no wan famba wanko wanko ena TV no pe ena mi tami ye ni ahoma bia ni denu TV no pe ena mi tami ye no ahoma bia ni denu Robert Sorry tena Robert Nancy ye nya magical ti sa oba na wa je sa we afendi besia e wa because so wafa se ekomode won hwe ne ba ti bi ama aye no kore na ye hu kwaye ne befa so ene de compensation bi o ma o de beto aso na betena se me fa wo bra wo na wo ti dem ho de ya ye nkwala ma anu kware won nyameni TV nu pe ahoma na decoder ne decoder no onu kwa na be yi decoder asa na me hu se on pese ye nhwe TV no na obe yi decoder na fast na me so mi tap TV no